Pozdrav ljudi, Ivan ovdje i dobrodošli u Stranded Deep. Jedna igra koja je u Early Access fazi malo podsjeća na The Forest zbog početka. Ali to je samo početak istine, znači srušite se u vašem avionu, jedini ste preživjeli. Ali ovoga puta ne morate pronaći vašeg sina, nego sve što trebate napraviti je brinuti se za vlastiti život, preživjeti na ovom pustom otoku. Gdje ne možete ništa, nikakve ljude pronaći, nikakve građevine pronaći, barem ne u ovom trenutku, u ovoj fazi ove igre. Došto je Early Access, dvoje ljudi radi na ovoj igri, studio se zove Beam, a nalazi se u Australiji, što je dosta daleko od nas. Recimo, što je razlika između ove igre i drugih ovakve vrste preživljavanja? Pa, ovdje se samo vi u pitanju, nema nikakvih drugih osoba, niti morate nekoga spasiti. Sve što trebate je preživjeti, koliko dugo možete uspjeti preživjeti, to je na vama. Ne morate se brinuti oko čudovišta koje će vas napasti kada padne noć. Ne morate se brinuti oko životinja koje će vas napasti na kopnu, barem ne u ovom trenutku. No možda bi mogli napraviti malo veće otoke i dodati medvjede, vukove, ovisi šta da vas napadne, da bude zanimljivije. Jer u ovom trenutku možete otići na bilo koji otok i ne može vam se ništa desiti. Trebate se brinuti za vašu glad, za vašu žeđ. I to je u biti to, ne morate voditi brigu o nekim drugim stvarima osim toga. Nemate baš puno ni za napraviti u ovom trenutku, možete napraviti jednu običnu kućicu. I to je bilo to, sve što možete trenutno raditi da se zabavite je istraživati nove otoke. Evo recimo tamo u daljini vidimo jedan novi otok. No dobro, to nećemo ovoga puta. Ja sam ovdje samo da vam pokažem kakva je ovo igra i kako to sve funkcionira. Jedna stvar što je nova u ovoj igri, što niste vjerovatno vidjeli u drugim igrama, gdje je isto preživljavanje glavna stavka, to je kreftanje. Jer ovdje nema kreftanja da otvorite inventori i onda birate što hoćete napraviti, nego morate sve stvari koje sakupite baciti na jednu vrpu i onda vidite što možete napraviti od toga. Recimo ja sad šetam po ovom otoku jer pokušavam pronaći što više štapova i kamenja. Kamenja još nisam sakupio, nisam vidio niti jedan kamen, što je žalosno. Jer mi treba da vam pokažem kako taj crafting sistem funkcionira. Dobro. Kamenja i dalje. Evo ga, ovdje je jedan kamen. Stick i jedan kamen, to jest rock. Možete često pronaći nekakve olupine kao recimo ovo, no s time ne možete ništa napraviti, ne možete razbiti, ne možete pokupiti. Ali ako pronađete ovaj brod, bilo bi pametno da ga istražite zato što se zna desiti da bude škrinja unutra. Da vidimo što se ovdje nalazi, ovo je axe, ovo super, pronašli smo sjekiru, ne moramo je praviti. Sad ćemo sa sjekirom sasjeći, da nisam vam rekao, recimo svog lika ne možete vidjeti, nema čak ni sjene. Koliko god se budete okretali ne možete vidjeti svog lika, što je drugačije nego što je recimo u The Forestu. Tamo možete vidjeti svog lika. Grafika je slična, pošto su vjerovatno radili isto na Unity engine-u. Nisam uspio pronaći tu informaciju na kojem je engine rađena ova igra. Ali sličnosti ima, ali je gameplay posve drugačiji. Dakle, ako hoćete fino, mirno putovati od otoka do otoka i sami preživljavati bez da se morate brinuti o čudovištima, kanibalima i slično. Evo recimo sad vidite sjenu od sjekire, ali mene ne vidite. Šteta. Ako želite opušteno jednostavno preživljavati, vidjeti koje su mogućnosti u ovoj igri, svakako je zaigrajte, svidjet će vam se, a nemojte očekivati baš previše sati igre, ovdje možda 5 do 10 sati, jer će postati dosadno, postaće monotono, zato što morate stalno jedno te isto ponavljati. Recimo sad vam ne mogu pokazati kako kreftati, mislim da mi fali još kamenja, nažalost. No dobro, možete recimo plivati ispod vode, to vam nisam rekao. Isto, zapravo plivate puno brže nego što bi recimo bili na splavu i onda sa veslom išli naprijed, da to kažem, veslali. Puno brže plivate što je malo čudno, trebalo se to obrnuti, ali dobro. Ispod oceana trenutno ne možete ništa pronaći, možete ubijati recimo ribe, ispeći i sve to logorska vatra. Sve to uobičajeno što ide u igrama preživljavanja. Ali sada ima nekakva priča, nekakve velike stvari koje možete istražiti i napraviti, pa trenutno i nema. Igra je u jako ranoj fazi,
izrade, tako da možete jedino ući malo provjeriti što su napravili do sad, malo se zabaviti nekoliko sati i to je to. Recimo da pijete vodu, trebate uzimati ove kokose, mislim da se to zove kokos. Ne znam kako to srušiti, valjda trebam srušiti ovo stablo, da će se i to srušiti, recimo isto jedan bug ili glitch. Kad lupite stablo, umjesto da se napravi rupica sa strane, stablo se diže u zrak. Što isto je još jedan bug, pokazuje da igra, evo ga, sad je palo to. Trebam ga prvo sasjeći, onda ga uzmem, ali je pun inventorij, dakle bacit ćemo vesnu van. Da bi bacili, trebam kliknuti Q, da, Q. Uzim ovo i sad fino pijemo. Da vidimo, aha, gladan se, trebam popiti, to je pojesti nešto, no dobro, nemam logurske vatre, nemam ništa. Noć je pala, kao što sam rekao, ne morate se brinuti da će vas nešto napasti, zato što nema nikoga. Glavna stavka ove igre je da se brinute o gladi i žeđi, i to je to. Ako vas igra zainteresirala, vi slobodno to pogledajte, odigrajte i recite vaše mišljenje o igri u komentarima. Linkove do stranice od ove igre i do Steama od ove igre ću ostaviti u opisu videa. Ako vam se svidjelo ovo, ostavite like ispod, vas ništa ne košta, meni puno znači i to je to. Vidimo se u nekoj novoj igri. Pozdrav!